No te uri o Ngaitarangi no Stan Walker te maringa nui I te pō whakamānawa I ngā waiata o Aotearoa I ngā pō. E whā ngā tohu I riro ai I aia, mo āna waiata I mūrautia ai e te mano I tēnei tau. Vodafone People's Choice Award. And the winner is Stan Walker. No tēnei uri o Ngaitarangi te maringa nui I te pō whakanui I ngā kai waiata o Aotearoa. So crack me off. Jeez. I riro I aia tēnei tohu I enei waiata rongonui ana. Me tōna toatanga I te whakataetai Australian Idol. That's the one that's voted by the public, and it's such an honour and a privilege to be able to, be loved. Like, people actually like me and stuff, and it's pretty cool. And thank you so much. I tuatu I tērā I riro I aia te tohu mo te kōpai puoro ki runga irirangi o te tau, ona tutukitanga ki tā wāhi, me te kōpai kua eke ki te taumata tuatahi, mo te maha o nā tāngata kua hokona. I'm so blessed. I won 4 awards. 4 awards. I've never won anything. I won Idol, and that's the only thing. And the winner is Anika Moa. I whakanuia hoki tēnei uri o nā puhi te au pauri, ki te tohu wahine toa I tōna kotahi ki roto o Aotearoa. Really? I thought Jen Wigmore was going to win this. Just whoever voted for me, I'm so going to be your best friend and buy you like Ed's Benedict. So, thank you. Pō I whakaawe I te Māori, no reira he aha kei tua I tēnei. Ka parata whai te karere.